4, Kocič Aleksandar, 5, Bertoncel Matic, 6, Rozman Mika, 7, Remškar Moreno, 8, Nedeljkovič Luka, 9, Markišič Elvis, 10, Štefe Mika in 11, Gorišek Grega. In rezerve 12, Markan Nejc, 13, Amidžič Majk, 14, Amidžič Adis in 15, Jožef Andrej. Trener tudi Jožef Andrej. Poglejmo postavo domačih. V vrati številka 1, Štampel Boštjan, 17, Rozina Primož, 4, Kacepaša Čalen, 19, Spora Rok, 13, Šulc Stiven, 7, Žugič Andraš, 2, Abdić Adnan, 20, Bog Denis, 6, Mrekar Jan, 10, Černič Mika in 9, Dana Žiga. In na klopi bodo čakali 11, Ivanovski Miran, 14, Škul Gal, 15, Šola Marko, 8, Dobro, dobro, dobro! Bravo, Grega! Je! Sileno, ajde! Še se izkrpno obrne! Bravo! Uteka, uteka! Van vsi! Uteča! Mirno, Luka! Golman! Ja, dej, ajde! Bravo, Ado, pas, bravo, Ado, dej! Izenačenje, domače ekipe. Dobro, bravo, Ado, išči se! Pazi! Bravo, Mika, mirno! Mirno, linija, pomagaj Vezni! Bravo! Panče, bravo! Ado! Hvala! Lev tri! Dej, Prinzi, ne more na suho mimo, no dej! Lipa! Lipa! Ajmo, Grega! Hitrejši si, Grega! Hajde! Yes! Osio, gledaj zdaj! Spreki, pašno! Bravo, Grega! No, ne zaletuj se! Gremo not! Pas! Dobar, Rado, vleku te, nimaš kaj, ajde! Prizije! Dej oranžnega gor, pa pejte se sodnikam. Ne spadat! Dobra! Še nam ga! Von! Grega! Bravo, Grega! Tako končanje. Mala. Izenačenje, 2 proti 2, Strelec, Bog Denis. Ado! Gremo not! Bom! Domači se povedu, 3 proti 2, Strelec, Abdić. Sam! Mirno! Gledaj! Smoki! Stani se.
Gre, Prinzi. Še gezi! Kaj dol! Prijema rezultata, domači so povedali 4-2. Strelec Černič Miha. Ado nazaj. Tino je bela. Ajde, graš Elvis! Ajde, dajmo se, ajde! Skupi! Paj, Murino! Paj! Ja! Lukne je, lukne, ej! Čuć! Ajde! Preki! Dobro, neki u redu. Hop! Bal! Turki go! U njega! Na parste! Daj gol! 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 Bravo. Tako končana je tekma, nogometni klub